Nyanja abantu abashoma hino mukureba ngo babeherera bwanyima yo kufutera akaruuru aka Abatuura bashomirwa amazina g'abantu abari kutekatekwaho kuba nibiba abantu sajja kafurika ayino bururu 25 hino muntu obabeherera ombantu bona bashoma ababiziro fast bread wiziro fast bread y'abashoma nobo ino bururi kumegaraka higo umuntu wo kubanza aragira mu cyaro mu yaronda akaruuru no mwana wakwita kato mwine buri impenda abebembezi baraganiso kutandikira aha okubacondozaho Abatuura nibenda amazina gakoratirwe kandi baraganise kugumiza muno korengana n'abebembezi hamwe n'abebyo kwerinda okumaraho bushumo bo butekere musheke omucangeki ko bagiye kutugambira amakuru ngo mbatoranya zo mbaka mukungu nga mukungu wakireba hakiza nengwe kwata nowe natibiri owi tutakiri yonkoko enkoko ke kuzge batego bajigenda mpaka hegizireki bagitwara okoma twenda abantu aba baba barondere kandi baba bamanyire at least bajunwe bagarike baba bana bo baitu ebyare birufutekateko kuba bibire byina abashuma bingi nihanika nyantungu kaziga hamwe no muri ibiri mugende mbagambere moto izo bayanejera ngo antere them tubamanyire tubachitwaraki bwanyima yo kushoma amazina bakama bago bavuriza misho abo fitina kukwatwa police. Definitely they have to monitor those people. They should be monitored because they know them, they have been exposed. They should monitor them, monitor their movements, and even talk to them if they can reform, well and good. Okurugerara LC3 wa Abatuura Town Council Tom Karuhanga yaraganiso kuratira inshongeji abwa TV West and Evans Taremwa Kashari Mbarara.